musidɓe julɓe tedduɓe, ɓe yetta Allah subhanahu wa ta'ala heerorɗo yettore nden yettiniɗo on e ɗeɗo cae ɗiɗi ɓurɗe mawnude, saare aduna nden e saare laakara nden. O hertini yettore nden e makko kanko bajjo seniɗo on, wono ɗum tabitiri noon e aya alquran artude suratul qasas. Allah daali noon bada audu billahi samil alim: wa lahu alhamdu fil ula wal akhirati wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un. Allah daali ko kanko woni ko woodani yettore nden ko gurnan aranan, yani ula ko naat ko sifa, kono haray inde nde o sifi nden inde suuɗi. si woni walahu alhamdu fil ula, haray ko alhayat al ula wal akhira wal hayat al akhira, di mana kanko Allah subhanahu wa ta'ala bajjo seniɗo o ko kanko woni ko heerori yettore nden ka gurnan aranan. Gurnan aranal ɗan ko faanda ko ɗan gurnan aduna ɗo. Dendanangal o yettini kon kanko bajjo seniɗo o, wona wi'ugol ɓay ko kanko laami, ko kanko dolni, ko ma o yette, koko o waɗi kon, koko o moƴƴi kon, koko o yurma tageefu makko ngun kon, o moƴƴi e tageefu makko ngun ngu dennanangal. Ladali walakinna allaha du fadlin ala alalamin. O joomiraɗo ɓural, joomiraɗo moƴƴagol e dennanangal tageefu ngungu foppu maggo, wona o tabintiniri ɗum no. O dumbi lette makko ɗen, o sakiti yurmede makko. O daali inna adabi usibu bihi man asha wa rahmati was'at kulli shay. O wi lette an ɗen min Allah miɗo mooɓiɗe, jogitiɗe, ayniɗe, huɓindiɗe, kaka momi faala memirde lette an ɗe wo ko on ɗon mi meminta lette an ɗen, kono amma yurmede an ɗen miɗo accitiri ɗum ni. inna adabi usibu bihi man asha'u wa rahmati was'at kulli shay. moƴƴi oɗon moƴƴi. O wi yurmede an nden, nden ɗon kan miɗo accitinde hinde yaha, hinde mema kala hunde woni ko jaɓuɗomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala, woni ko saliɗomo, woni ko ɗoftiɗomo, woni ko yedduɗomo, woni ko gaño makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala, woni ko giɗo makko. Kala mum ñaamay yaray jinda e hoore ndiɗo leydi, ɗuwoto ɗowdi Allah ni, yaha e ɓaawo suudu, ɗum ɗo fof ko nemaji ko yurmedeji makko ɗi tawata julɗo e keefeero. E kala noone no on tigi sifori o ndeɗo yurmede, oɗo nema no arde memamo. ko ɗum wanno si malaika ɓen nde ɓe faalano hertirde toranagol yoga e jiyaɓe Allah ka hoore leydi ɗo, ko ɓe adori taw Allah meɗen torade, Allah meɗen toradem. Kono
e hoore ko min womma torade kon meɗen andi an Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa okkude. Allah dali alladina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala o dali ɓen malaikaɓe rondiɓe arshi o, ɓen malaikaɓe rondiɓe oɗo arshi e malaikaɓe wonɓe ka sera arshi ko noneji malaika ɗiɗi: hamalatul arsh rondiɓe arshi on, wa man hawla al arsh e wonɓe kadi ka sera arshi ka takko arshi. Kamɓe ɓe rondaki kono permanent hiɓe ɗon, ɓe iwata ɗon. alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu, al haw yaudu ila al arsh ay wa man hawla al arsh. ɗum noon ko milliard ji malaika, milliard ji malaika. ko waɗi noon jomiraɓe gande ɗaɓɓiti e aya goo andugol ko ɓe jelo rondi arshi na wonɓe ka takko arshi ɓen goy. ɓayi ɗon andi ko heewi kon nde Allah subhanahu wa ta'ala no yewta fi rondiɓe arshi ɗon o woolay fi malaikaɓe wonɓe takko ɗon. wal malaikatu ala arjaiha e aya goo ɗo wa man hawla al arshi. tawi aya goo ari wayi wasi yewtay ko ɓe jelo, kono jomiraɓe gande ino taski on aya no wi est ce que ko wowɓe rondade arshi on permanent ɓe qur'ana heewi wolde fi mumɓen ka ko woɓɓe goo nden ñande. ko par ce que aya on no jokkodiri e ko wiyete dhorf, ɗum wiyete adverbe dans le langage français. un adverbe ɗum wiyete ka grammaire arabe al-dhorf. Allah dali wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin, ay kalimati yawma idin zarfu ari thamaniya. Allah dali no rondo arshi jooma maɗa nden ñande ko ɗon jiɓi jomiraɓe gande ko wowɓe ɓen ka ko woɓɓe goo adda nden ñande ɓay ñallal ngal no hurɓini, ka ko woɓɓe renforça ɓay Allah wi nden ñande. so wino tun no rondo arshi joom maw, so wiyano nden ñande hare no anda ko ɓeeɗa. no daali yawma idin nden ñande thamaniya jeetata. ndarugol noon ko arshi o mawni kon, ko fi makko teddi kon, tawi jomiraɓe gande ɗaɓɓitay ko Allah faandi ɗon ko jeetato, ko jeetato ka ko guluji jeetato, ka ko temeɗɗe jeetato, on jeetato ɗon ko homɓe. wanno selli e hadis mo Cheikh Mohammad Nasruddin Albani filli ka defte makko lolluɗe andade no wiye silsilatul ahadisu sahiha li Cheikh. nela saslama maaki kursiyu Allah o no ɓuri janɗude kammuli ɗi jeɗɗi e leyɗe ɗe jeɗɗi aya tabintinni ɗum wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. ɓe maaki on kursiyu Allah mo tawata eno ɓuri janɗude kammuli ɗi jeɗɗi e leyɗe ɗe jeɗɗi ɗi wattidama e kammuli ɗi jeɗɗi e leyɗel ɗe jeɗɗi fugama ka arshi. haray ɗum no wayi wasi a ari a tawi mowre koccu, a ƴetti hoccure wootere a yeltitike ɓaawo, ko nden hoccure ɗo woni kammuli ɗi jeɗɗi e leyɗe ɗe jeɗɗi e kursiyu on, mowre luttude ɗon nden ko arshi on non. joni noon ko on arshi ɗon noon malaikaɓe jeetato ka ko honno. ɓay sahaba ɓen on andi yoga e ayeje piiji goo si yani hakkunde yimɓe
no woodi ɗaɓɓiteteɓe wi'e wone sereɗa yeɗɗon men ko honɗum ɗum wi ɓay jiɓi sahabaɓe ɓe yurnodiri toon ɓe yurnodiri ha seydna Abdullah ibn Abbas wi are ɗo mi yetto on koɓe jala are ɗo mi yeeto on koɓe jala o wi'i thamaniyatu suhufin min al malaikati wo ko saffeji 7 malaika Allah faandi noon tamaniya ko saffeji 7 malaika o wi saffewol kala e ɗin 7 hakke ma ko malaikaɓe ɓen ɗuuɗi ko taguɗon tun andi ko ɓe jalo woni e saffewol goto kala ko ɗin non 7 rondi arsi on ndeñan jonnon ɓen malaikaɓe rondiɓe on arsu alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu ɓen hino jokki hino subhinano Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe yettamo kanko bajjo seniiɗo o hiɓe hoolimo hiɓe gonɗinimo kadi ɗin noon ko malaikaji tedduɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala heewi seedintingol wiya wona nelan seede ɓen hino seedito no woodi tummodire waɗoje ga sifa ngal ɗo ngal tummodiral ngal wonde e mum ɗo pari e o saa'i ɗo tummodiral hay e gootal e tummodire wonɗe ɗen fewndo ɗo e nder aduna Allah hay so tawi ko assemblée générale des Nations Unies ber tummodire aduna Allah yankoje ɗen kala ko wiya tummodiral aduna Allah yankowal ko nattana leɗɗe alarba ko si wi'ama ko assemblée générale des Nations Unies ala tummodiral ɓurgal ngal ma par ce que ko ngal ɗon tummodiral moɓidirta chef de l'état ɓe capanɗe si wonali temeɗɗe hitande kala ngal tummodiral waɗay ko haysi ko ngal assemblée générale des Nations Unies hara ngal no jooɗa hande no siège à New York ka jotte ɗon ɗum waɗe ngal tummodiral ngal jooɗinen ɗo ino hecci ngal laabi wulode ɗe yiida ɗe yaada jonnon sifa ɗe ɗo tummodire Allah subhanahu wa ta'ala no tabitiri noon e hadis on o tippinayi malaikaɓe huuɓita en o tippina deƴere makko nden e yurmede makko nden ɓen malaikaɓe ɓe winday dennanangal inɗe tawaɓe ɗo ɓe ngal tummodiral ɗo si lanni ɓe yaha ɓe waɗana Allah contrandi ɓe nako ɓeɗo wonnoto on sayi ɓen malaikaɓe ɓe haalɗe fimum ɗo Allah wi'a ɓen wonnanelan seede o liste arɗo ɗo ɓeɗo mi yaafike ɓe si Allah wi'i o liste arɗo ɗo ɓeɗo mi yaafike ɓe malaikaɓe wi'a Allah hari goɗɗo no e maɓɓe na ɗum tigi tigi addunomo ko goɗɗo arno yidugol e mum o tawra ɗon Allah wi'a ɓay tun himo tawa e tummodiral ngal mi yaafike mo hay so tawina fi ɗum waranno kono goɗɗo tawatake e sifa ngal tummodiral ɗo liste on tawa Allah rontamo yaafade jon noon ɓen malaikaɓe ɗon Allah himo teddini ɓen ko ɗum waɗa himo seedina ɓe piiji buji eɗon andi hayno selliri noon e hadis on ko nela sasama sifi kon ɓi neɗɗo moƴƴanaɗo si o fokkiti maygol neɗɗo moƴƴanaɗo si fokkiti maygol on andi alliance wiyete al wilaya hino hakkunde Allah e yoga e jiyaɓe mum goo jiyaɓe Allah goo ɓen e Allah heɓe mari alliance
hiɓe haldi weldigal e huwodiral. Eɗon andi hay histoire mbi leydi ko ɓenta ko les alliés. Eɗon andi nebaali ko feetogo waɗi Angleterre ngo surtiroye delen nga. Ɗon ɗo woɓɓe goo ɗeɗɗano haa forore nden yalti, woɓɓe iwri ka iwri ari walde ɓe yetti. Joni noon ɓen arnoɓe ɗo walli ɓe hetti haa gasi on alliance haa joni ko ɗum woni hakkunde maɓɓe. No ɗumannori seeɗa ɗon andi ka woni e konngol gotol to dandu luural hakkunde men. Joni noon yoga e jihaɓe Allah no haldidi e maɓɓe alliance waliyaɓe. Allah no wi'i komi waliyumo on. Enen on e weldi en naɓiɗi. Si on aani noddelan, si on huli noddelan, si o weelama noddelan, si on sutanama noddelan. Nde nodduɗon lawo mi nototo on, mi halka jokkuɗo on, mi jonna on bolgal. No woodi yoga e jeyaɓe Allah ɓe Allah haldi ɗum. Dennanaangal sahabaɓe fof, nelaaɗo e sahabaɓe fof hari hiɓe tawa e ɓen ɗon. Ko ɗum waɗi nangodire ɓurɗe mawnude ɗe nelaaɗo e sahabaɓe mum ɓen nangodiri e heeferaɓe ɓen. Nelaaɗo e sahabaɓe ɓen gañi. Allah wi oya dalika bi anna allaha mawla alladina amanu wa anna alkafirina la mawla lahum. Lagali ko waɗi ɗum sa yittoɓe nangodira o ko julɓe ɓe gañoto. Lagali ko Allah woni allié, kanko woni mawla alladina amanu. Amma heferaɓe ɓen ɓe ala allié, ɓe ala alliance. ɗum noon ko yankinare e nefinare e ruuɗare e kulol Allah e peewal e duumagol e dewal e ƴettugol sala muɗum e jawle mum e feere mum waɗa e disposition wi'eteɗo Allah o. Si ɗum woni haray a woni allié Allah, woni alliance. Joni noon ko ɗum Qur'ana wi ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ala harfu tanbih, yani ala wattan hakkille. Ala no firirte on jangi ka Qur'ana ha on hewti ka windi ala ɗum no firirte ko darugol wonɓe tawaɓe darso on ɓen ɗaniɗo wo o findine. Wonɗo darde téléphone mum wowi e wallin ɗum tawo, wonɗo wolde wowi e jento wattana hakkil ko wona wolede ɗo kon. Ko ɗum wiyete ala harfu tanbih no dolni ha ka Qur'ana. Kala kadi ka yiɗon ala e Qur'ana koko mawni hikkoto ɗon. Ala wattane hakkil, inna awliya allahi no yiɓɓe Allah ɓen la khawfun alayhim kulol wawakiɓe wala hum wona kadi kamɓe kadi yahzanuna woni ko somoto. ɓen noon ko yiɓɓe Allah ɓe Allah yiɗi ha gasi. Allah seediti kadi diggol maɓɓe ngol kamɓe kadi ngol ɓe yiɗi Allah ngol ha Allah mantori, bi mana Allah mantori ko ɓe yiɗi mo kon. Ha aya goo surat Baqara aya hawniɗo hurbiniɗo ha par ce que ala ko acci on aya ɗo. On aya ɗon no jeeya e ayaje moftude ɗen, aya goto tawa ala ko acci, fof o moɓidiri fof ha gasi yeltoyi Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi woɓɓe go'o e hoore ɗum ɗon fof. Nanen Qur'an dey Allah wi inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'u an-nas
wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhar baina as-sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Ko kala ko wiyete géographie, kala ko wiyete météo, kala ko wiyete ko wallitorte ko duncitorte nemaji ɗi ɓiɗɗo adama o wata wurde ɓaawo mum ɗin ɗi fof majji, kala nema e moƴƴere ko Allah addani ɓiɓɓe adama on kon fof no e nder on aya moyoto. Allah dani non e hoore non ɗi nemaji ɗi o waɗi fof ɗi tawata ko kanko tu waɗi ɗi jente ko hikkiti ɗon kon. Allah dani wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Allah dani no e ɓen yimɓe wonɓe profitude e on fulkillati tajri fil bahar, wonɓe profitude wa ma anzalallahu minas samai min ma'in, wonɓe profitude wa sahabil musakhkhar, wonɓe profitude e dennanangal ɓiɓɓe e espèce ɗi noneji mum fof ɓay wa bassa fiha min kulli dabbatin, ko kala ko wiyete espèce e none mum fof muɗum, kala ko wiyete nema ko duncitorte kon fof Allah daali ɓaawo nde min addude ɗum ɗon fof min daɗɗani ɓe ha moƴƴi ɓe profite e ɗum ɗo fof ha gasi. Allah daali no e ɓen yimɓe wonɓe yarde ɗan ndiyam, ñaama ɗin dimɗe, ndun hendu wifa ɗum, ɗellaaɗe nafa ɗum. Allah daali no e ɓen yimɓe tigi tigi man yattakhidhu min dunillahi andadan, ɓe no jogito ko wona Allah yeruuji reweteeɗi teddinteeɗi mawnine Allah kañum waɗe sera, tawi wona hay ko ɓe rewi goɗɗum ngo kon ɓe acci Allah, koko ɓe yiɗi ɗum ɗon kon kadi, ko ɓe yiɗi sanamuji maɓɓe ɗin kon, ko ɓe yiɗi geddi maɓɓe ɗin kon e merenteyagal maɓɓe ngal e angal peewal maɓɓe ngal, ko ɗum weli ɓe, ko ɗum hewtani ɓe ton kon. Allah daali yuhibbunahum ka hubbillah. Tawi hiɓe yiɗi ɗin no Allah haanira yiɗireede non, hay e hunde duwaka yiɗeede e hoore ndiɗo leydi ha hewti diggol ko taguɗon duwa yiɗeede. Kono Allah wi gasi kanko kadi mo mari woɓɓe goo, o wi walladina amanu ashaddu hubban lillahi, mo mari ko yottanomo. O wi kono ko ɓe yiɗi sanamuji maɓɓe ɗi wo ha ka ɓe mawnini ɓe yiɗi ɗi wo, Allah daalino e woɓɓe e gonɗinɓe ɓen ɓe tawata giggol ngol ɓe yiɗi Allah ngol no hetti giggol ngol ɓe yiɗi sanamuji maɓɓe ɗin. Jon noon ko ɓen non woni waliyaɓe. Waliyaɓe ko konngol arab wonɗe wiide waliya, nawigol ko irtowo kammu ma juuloyo futoro Makka rewtere Jérusalem ɗuman noon, bimana ko nder ga nder ɓernde ma ga hakkude maɗa e taguɗo. Ñande goo mi yewtide e mawɓe ha hande ɗum hino markimi ngol konngol maɓɓe. ɓen usa tawi mina womiɗo andi Allah no mari yiɗuɓe mo, ɗo anndi ɗum wo kono min komi yiɗi Allah kon ka nder ɓernde an nderga miɗo felliti miɗo yanana Allah tagaali on hay gooto yiɗuɗomo haa komi yiɗi mo kon ka nder ɓernde. Tawi alaa komi wiya par ce que ɓe maaki ka nder ɓernde maɓɓe ɗo ree nder ton. ɓe rena nder ton kono ɓe wi'ina wondema hay gooto yiɗata Allah, ko ɓe yiɗi Allah kon ngol jikkol ngol ɓe mbaɗa e Allah ka nder ɓernde maɓɓe. Jooni noon ɓen ɗon noon ko ɓe woni aliyeɓe Allah ɓen ceerno en, si ɓen fokkiti maygol alliance makko on kanko na sanga sakki o tertoma, sanga adna wi ñaa so tora doyi iɗa yiɗede en haali koye men anndidira bi mana kanko bajjo seniiɗo o
ko sanga fu accituba sanga sattenden tawi ko hay goɗɗo nani indema tun hare no hulwata o yahano e janggo kanko ko fewndo ɗon o ara noto neɗɗo no mari saaƴi sattede hawnide hurɓinide ha hewtituma o nawni nawnare nde yimɓe ɓen fof jonnodiri ene a ndaroyi kaari tawalu hande a ndaroyali mo nani tawa hande kadi o wawana hoore makko hay e hunde o woni wo koyo waɗane piji ɗin fof accitimo rewɓen ko faala joni koyo maayo noon ɓe ndara ko nona ɓe ɓayna ɓiɓe woniray ni modi yimɓe yaw noon modi ɓayna ɓiɓe woniray ni mo hewtoy ɗon ha gasi ko ɗon bimana hara malaikaɓe hirsoɓe waroɓe ngari dadali inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun ko fi hon ɗum noon nano awliya'ukum minen noon minen alliance o min firdata dadali ɓe yimɓe wiwɓe jooma mum ko Allah hoti ɓe woni e ngol lawol ngol ɓe woli fi muɗum Allah daali malaikaɓe ɓen hino tippo e maɓɓe sanga on saaƴi ɗon sanga ɓe arana warede malaikaɓe wi'a wata on hulu wata on suno weltore aljanna mo fota ɗon selli e hadis o wondema si giɗo Allah fokkiti maygol Allah ndaara e malaikajo labaɗo ndaara kasange ittaɗo ka aljanna hara ko parfenji aljanna o waɗa e kasange la wi'a giɗo an no warede yahu tawamo ɗon yewta mo welɗi ha o ware hara o sunaki si ɓe warimo addanalam mo ɗo o addamo ɗo o ko on noon malaikajo arata si yewti ɗon malaikaɓe waroɓe noon aroya malaikaɓe waroɓe lettay ɓe lettay moƴƴe ƴiyeyi malaikaɓe waroɓe c'est des tortionnaires ɓe lettay ɓe piyay on andi noon lettowo piya yiɗa goɗɗo takko ɗon tortionnaire fof haray kaka goto miijotako o huwa ko o huwata ko nde ɓen ari ha gasi ɓe yiya on ɓene ko ɗum adduma ɗo nagoye golle ma ni on inna ko Allah imminimmi o wi oɗo ko giɗo ma on sey noon nde ɓe waramo o innamo hino kasange ma on ɗo ko Allah wi yomi arane aljannaji ko halduɗon kon no laati wata hulu ka wonɗa yaade ton a haɓɓatake a piyatake wata suno ko wonɗa accude ɗo kon ɓurɓe ɓe rewɓe ɗo labede no ton ɓurɓe o filama ɗo hino ton ka aljanna si o hoolike so o maayi ɗon o naatay aljanna haray mayde no Muusa mo mayde muusatamo haray woni rassuré e tawde hande kadi o piyatake kadi par ce que o ali e Allah malaikaɓe arɓe ɓen anda e oɗo ko giɗo Allah na piyeteɗo ni ko sabu ɗum wanno médecin chef jo e laftane go Abidjan portojo kefeero ñande goo o sintiri o silmi ɓe yi a portojo kefeero naata l'islamu fiyon ɗum a hersini diina men ka andi Côte d'Ivoire ko leydi tettirima noon fewndo on sayi ono mawɗo on ari fi pourwa on no teddina ton moƴƴa noon ɓe a gandowa ma laamiɗo o laɓtane fof naata l'islam a hersini en o wi ɗon andi ko sabu on ɗum mi naatiri l'islam ɓe inni o way
ngoko millami o labtani fayda ñande o goɗɗo ma yey ka juuɗe an ɗo o mi daari mi tawi woɓɓe nde no maaya ɗo ooloto oolo woɓɓe maayira doy o wi ɓay noon mi anda ko huɗɗum oɗa ooli wi mi yelanaki hoore an oolagol mi tawi noon ko maayata ɗo hara oolaki wo ko julɓe ɓen tawi min kan nde miɗo maaya sago annayo mi oolo jon noon ko marɗo hakkille mo reeni keefeere nde no maaya o ooloto julɗo no maaya o maayira do in falaka oolagol ngol min par ce que mi andan sina goɗɗo woni piide oɗa tele ko goɗɗum ɓayo nani aya o fa kayfa ida tawaffatuhum almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ko honno ɓe gerdoyta tangane malaika ɓen hino wara ɓe hino piya dampa tampere malaika pento malaika modi oolagol waɗay ɗo portoru ndun noon ndu wii wo falaka oolagol dey o sintiri oolagol ngol o wakkilaki par ce que no ɓe wullirta noon no waasi ɓe reeni goɗɗum no piita ɓe ɓayno mo reena ɗum o wi la ilaha illallah wara kanka de ooloyaaki andi ko haqqilo waɗi jon noon malaikajo noon arowo ɗon ɗen o wonay ɗon oya mayira doyta kat no welti naata e aljanna joni waroɓɓen to ɓe waru ɓe yaha mission maɓɓe on ko wargol yaha oɗa o ƴefta pure on o waɗa mo e kasanga ha gasa o adda mo ka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe taƴitay kammul ɗin jeeƴi kammu kala kammu jente malaika ko woni e kammu ngun kon fof tappanay mo garda bo hiwromo ha o hewta ka taguɗo on no hewti ka taguɗo on wi'a aldanelan ɗo registre livre d'or livre kan livre kisal windanollam mo inde nen ɗon so windi inde makko nden takkanollam mo ɗon kadi numéro nadari kalla inna kitabal abrari lafi illiyin deftere ɗigguɓe ɓen hino e ko wiyete illiyina kon Allah daali wama adraka ma illiyuna ko honɗum andinma nden deftere wiyetede illiyuna kitabun ɗum ko deftere marqumun waɗande numéro ko ɗon inde on tigi ne windete o takkani numéro par ce que si on tigi ko Ismaila Bari wiyete si windama ɗon Ismaila Bari daroyama ñande dangal ko kanko tun haray wiyete Ismaila Bari kono waɗante ɗon numéro ko kanko tun jeyi numéro 864 on mi sikki ɗo téléphone ji ko woodi ko fof e nder adna Allah des milliers de numéros de téléphone gérés par des individus, une multiplicité des individus qui gèrent une multiplicité de numéros également. Kono mi tangini tun numéro mo tappuɗa o e nder milliard ji numéro ji wonɗi e nder adna on komo nodduɗa on ƴettoyta ka ko ɗum so waɗana numéro inde makko nde winde o takkani numéro si ɗon gasi Allah wiya onon ɓeyan malaikaji ɗi haalɗen fi mundindi minni ɗin ko tedduɗi Allah no seedintinnaɗi Allah wiya wonanenan seede o ɗo ñande dangal ñande fof aani oɗo anoyta haray o naatoye aljanna ko ɗum Allah daali yashhaduhul muqarrabun malaikaji ɓannitaɗi no seedito ɗum ɓen noon malaikaɓe ɗa so gatti ka sodrohaɓe e wiiriya kono garda ka wonno ɗen alladina yahmiluna al arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu
wi rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Allah meɗen toradema kono meɗen gandira hokkude, kono meɗen faala woɓɓe no ɗo ya ɓeydanɓe fahfir lilladina tabu wattaba'u sabilaka. jonnon oɗo bajjo seniiɗo neminɗo ɗi nemaji ɗo fof, neminoyowo kadi nemaji kadi ñande dalngal nunɗa e ñawore makko nden, nunɗa e ñawore makko nden, mo kala hetta golle mum ɗen hara goto janfaka goto toñaka. seydna Abdullah ibnu Abbas o wi kanko iwi ñande Allah daali man amila salihan fali nafsihi wa man asa fa alayha wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid. seydna Abdullah ibnu Abbas o wi iwi ñande on aya pippi o janga o nanimo o wi Allah jarama kanko ɓerde makko nde waali. o wi en ba Allah jarama ɓay Allah daali kala golluɗo ko moƴƴi ko hoore mum, kala golluɗo ko boni ko hoore mum, jooma ma toñata. o wi tagɗo kamɓum ɗi jeƴƴe leyɗe ɗe jeƴƴi e doole mum e malaikaji mum jeyiite, ɓay Allah waɗi ɓay on ɗon o toñata. o wi kanko alhamdulillahi kanko welti kala mi gasi. o wi iwi ɗo o hula o ma baaji, o wi iwi ɗo kanko ko hanuno ɓay si o toñuno honɗum wawde, si o toñuno, si Allah toñuno honɗum wawde ɗe mari doole ɗe dartoro ɗen mo. o wi kanko Allah jarama kam. hande kadi o etanayi hoore makko ko nafoytamo kon. ɓay moƴƴere nden si a waɗi ko an jeyi jertatake, bone on si a waɗi ko an nangete, o wi Allah jarama kanko. on fawata hoore makko ko nangirte. ko waɗi noon kala ko pargituɗa ko nangayma no sabbima ɗon. ko ɗum woɓɓe mooɓay mooɓa ha Allah wi he onon nduuɗi dey qul ya ibadi alladina asrafu ala anfusihim. ɓe fantini e dow ma, ɓe bonni bonnere nde Allah wi acce, ɓe bonniti bonnere Allah wi en haɓay joni, ɓe bonniti bonnere Allah wi en haɓi, ɓe bonniti bonnere Allah wi waɗay on sawru sappo, ɓe bonni bonnere Allah wi mi waɗay on sawru wulure, ɓe bonnoye bonnere Allah wi mi naaday on ka yiite wonon duuɓi sappo, ɓe bonnoye bonnere Allah wi joni mi naaday on ka yiite wonon duuɓi 1 milliard, ɓe bonnoye bonnere Allah wi joni on ƴawata nder ton. asrafu ala anfusihim. ɓe fantini, ɓe ɗuɗɗini piggal ngal e dow maɓɓe, ɓe ɗuɗɗini ɓay ko ɓeri ko raɓoɗa o ko ɗum mawɓe amen go Alphamma Talibe, Alphamma Talibe Keliwel. ñande goo tawi ɓeɗe wadde tafsir ni ka ngeru ko amen ɗon, ɓe maki ceerno mat ɗum ko bawen, ɓe maki yiite ala laakara, yiite ala laakara ko tewɗo naɓori o. anno metti famude seeɗa ka si Allah wi mo taggi yiite wiyetege jahannama gueton goɗɗo on tiigo ha ko ɓaari ke yiite ala toon, hana mo droit en explicante ka tawi tafsir o naɓa ha wuloy. ɓe ceerno mat baɓe gam makina yiite alala ko tewɗo naɓori o. no nanile ga o jiiteli woni laakara o, sa naɓali naado e magal to anda yiite no toon min andata. nde yewtere ɓen no markinmi ko soriraɓe amen, ñande go kadi batiraɓe amen goo meɗe yewta ɓen ceerno tawi mina womi nani joni a waajoto ka, min o kombo yeti on ɗum, womi nani a waajoto e assieti hoy cassette. ɓe yumbaraɓe Fulawa bi Allah fi adna on ɓe yaali pinere otowal sakko ɓe ara Conakry. mi nani a waajoto e assieti hoy koy ko kaseti ɓe woni wiide, min o mi mewtal ɗum. ɓe inni hey ko an o ene he hiɗa andi ɓe maaki e kamɓe pati angen, ɓe maaki nawnaɗe, ɓe maaki jellal jawdi duuɓi ko ɗuɓat.
ɓe maaki barsal nawnaare mayde ko halal. Nani koye maaki ko nawnaare angal mayde maaki ko halal. Ɗum hiɗa jeyi ɗum par ce que mayde nde mi sikki ɗe yarana wonde may maayay ɗa jogii ɗon ɗum ɗon ko an jeyi ala ko ala ka discuté. Ɓe maaki amma no gurdam ɓay ɓe mak ɗum ko luɓal par ce que nde aranaɗa o a yahi a luɓa ɓeruya wuuru seeɗa no ay ko charge ten ko charge ni téléphone on ɗa consommude si lanni na aray lanni ɗum noon ko hollay ɗon. Ɗum kadi ko wonɗa jindude ɗo a luɓa consomme woni woɓɓe ñanɗum lannino ala ko bonus on tun joni taɓe ka bonus ha joni ɓe coowo cikko ɓe maganimi ɗum. On se ɓe maki ceerno tawi mina wo hiɗa andi ko woni huuru layni min mi anda o hiɗa andi a waajoto ka ase tiyoyi min mi anda so ɓe nen baaba ɓe maki a ko woni huuru layni ɓe maki ko huuruɓe ko yamira ayni hoore mum huuruɓe ko yamira ayni hoore mum. Debbo le si waɗi ɗum o wonoyta huuru layni donc ɗum waɗi musidɓe julɓe tedduɓe kanko bajjo seniɗo e ɗin nemaji ɗin piiji fof ko ɗum waɗi si o yettini ñande darngal o ñawoya kadi kono ɗum piɗi walahu lhamdu fil ula wal akhir bi fuɗɗe yewtude ɗo ko walahu lhamdu fil ula wonɗe ngal kono ɗum kadi o heɓiri kadi hamdu on ka akhira kadi o tuma o ñaawi mo kala hetti ko golli kon mo kala hetti ko golli kon hendiɓe golleji mum ɗi moƴƴi ɗum tawi tooñaka ɓeyna Allah jarama hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Ɗum wittiɗo wa qalu alhamdulillahi alladi sadaqana wa'dahu wa awrasana al arda natabawwa'u min aljannati haythu nasha. ɓe inni min yettima yo Allah ko gongini fodari ndin kon kadi ɓe sabbino ɓe ala doole hiɓe ka makko taw si ɓe hettay tigi tigi ko wiyano ɓeydete kon taw si ɓeydete wa man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha fof calculé ha timma mo kala hetta mo kala seedito toñaki naatoɓe yiite ɓen naatoɓe yiite ɓen ɓe wi'oya e Allah ɓe ennayi Allah ka naaduɗa men ɗo ko ɗo tigi men haani naatude ko golle amin ɗin tigi ni ɗe a toñali men fes a naaduno men aljanna harayno a toñi men en mbaɗa numɗi naatoɓe yiite ɓen ɓe woloye o nanani ko aya wi ko fa atarafu bi dambihim ɓe ƴirriti bakkatu maɓɓe o wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir deka naafi hiɓe ɓawli deka naafi hiɓe laba deka naafi ɓe mari jawdi deka naafi ko ɓe hela yankeɓe ma goɗɗum goo affaire on ko si ɓe nanuno ɓe haqqili ɓe nattano kamɓe kadi ka yiide jaka ɓe ƴirritani ke hoore maɓɓe bonnere maɓɓe nden amma ɓe ka aljanna kan ɓe inna Allah men yettima ko gonginɗa ahadi ndin ko ndaare meɗen jinda ka aljanna no men faalira ndaare meɗen jinda ka aljanna no men faalira Allah daali c'est-à-dire ko filmu dalngal ngal fengon ko fengon suratu zumar haali tuma nde ñaawa naatoɓe aljanna naati aljanna naatoɓe yiide naati yiide ha gasi ɓeeto qirriti bonnere maɓɓe ɗen ɓeeto qirriti nema ko woni e mum kon ha gasa Allah daali o fewndo ɗon kadi haray filmu o lannali ha joni wa taral malaikata hafina min hawlil arsh yi'a malaikaji ɗin non kanji kadi par ce que ɗi tawano kamɓe e muran ɗum e affaire on malaika kañum kadi tawano toon jonnon arsh Allah arnoɗo on par ce que ko patron on tigui nden ñande tippoto ƴetta disposition ñawata gore nden si lanni hoota kadi ka wonno toon jonnon pon son pensan darngal ngal
situation ji buy jiiɓondirɗo jon noon tuma ɗum ɗon lanno joni ñawol nde lanni fes tagguɗo on no hotude ka wonno ton no daali wa pewdo ɗon yiya malaikaji ɗin ya malaikaji hiɗi wango yusabbihuna bihamdi rabbi tawa hiɓe sugu hinnano jooma maɓɓe ko winoɗa kon a laatini yo tedduɗo ko fotunoɗa kon a laatini yo tedduɗo moɓidirgol dendanalngal tagorinde nde fof ɓayde ñaawa hakkude mayre nunɗa senade wodanima yo jooma yusabbihuna bihamdi rabbi kamɓe kadi wa qudiya baynahum bilhaq ñaawe hakkude malaikaji ɗin kanji kadi e hoore goonga wa qudiya baynahum bilhaq ñaawe hakkude malaikaji ɗin kanji kadi e hoore goonga kon ɗum ñaawete hakkude malaika kon ɗum malaika bonni julɓe allah aya wi la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun kon ɗum ɓe bonni ko ñaawete hakkude maɓɓe ko ñaawete hakkude maɓɓe malaika ko militaire ko hiérarchie kala no jogui unité mum e poste mum on ka dariɗo kono situation dargal ngal yeƴay mo kala ka won ɗon joni noon si dargal ngal lanni mo kala hetta poste mum on ara ko situation dargal ngal wanno si mi wi ɗo ko ɗo mi dari non a wi gonga ma hettu o hetta on noon kadi ya ɗaɓɓita ka darino ɗon o immina on ɗon o hetta mo kala hetta position mum o ngagasa ko ɗum wiyete wa qudiya baynahum bil affaire on lannitora hon ɗum wa qila alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗum allah daali wa lahu lhamdu fil ula wal akhirati wa lahu lhukmu wa ilayhi turjaun oɗo ko yettiniɗo musidɓe julɓe tedduɓe pitele masengo ɓe sukaɓe ko wiyete ko dawru sukaɓe rolu sukaɓen e ɗum ko e nder ko yewta ɗo kon fof e nder programme dina kam fof nene mum e bam muɗum ko woni ƴiyal mum ngal ko woni fi dina kan ko sukaɓe ɓe woni fi dina kan sukaɓe ɓe woni fi dina kan ko fi honɗum waɗi si wiɗen ɗum ko nde tawno kaɗo dina ko dina golle na dina walagol ɗano na dina lo'inkinnagol maaya ko dina wakkilal e golle ko combat et une lutte ko des factions woni opposé allah daali fi'atayni fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira peddeji ɗiɗi ndeya wi ko allah wi kon ko ɗum marsata ndeya wi ko tuma men lanni jon noon si tawi nangodirama haray ene ko nayyeɓe ronkituɓe nawnuɓe noddete ka nangodira ko waɗi noon ɓe daari gurdam ɓiɗɗo adama on heɗan mari geɓe tati geɓe ɗiɗi ɗen ɗe fof majje gurdam makko ɗan hitta ɗan nafa ka payngel yagal makko boobo on nene boobo waylutu boobo on o ronkiri gon sengo ɗon mo wawali waylitanade hoore makko on o waɗa hon ɗum si hewtoyi kadi nokku go duuɓi ɗin to woyi immagol ko woyi joɗagol ko woyi ko woni wo ko woyi toon kala no nawni haɗi ɓuttiriɗo kono ardi kadi ka koyɗe on kadi lanni aray ko kalma jette ha hewtoye no wigol dikki on ɓe juuli eneraɗo ɓe indi o piiji tati no fawi dongal no ɗaɓɓitude piiji tati si yiitidi seedata aduna ko wiyete majjere kon no fawi dongal no ɗaɓɓitude mawnin kinnare kaɓe huwodira si majjere ƴindi ha tawi mawni kinnare ɓe yiidi ɓe seedata ñande maayi par ce que mawni kinniɗo janggata basa piye meme kañum kadi no fayi bagage no ɗaɓɓitude amuɗo si basal piye meme kañum kadi ari ha yiidi e amuɗo ɓe yiidi ɗon kadi ngal iwata adata wiyama golle no yaltiɗa
koye leere onde naɓe leere onde yo ɓe ɗon mbagayi kadi on no lutti e maggal nawnaare kañum kadi no ɓawi dongal no ɗaɓɓude nawuɗo nayeejo nawnaare kañum si jindi ha waɗi jap 70 ans ɓe yiitidi haɗa yoɓe wallide haɗa kalma yo heɓi haɗa kalmanɗa an na mi wi ɗum ko Qur'an Allah daali wa man nu'ammirhu nakkisu fil khalq kala mo men juutini barɗe men ɗuytaymo doole e yii ɗum e andunoɓe Ronald Reagan ko ɗo arno ka Maison Blanche ɓe inni en shérif à la Maison Blanche ganti nga ko yo jogue haw acca yi'ede George Bush père takko ko mayata hay koye ɗe fondotako koye puus lan ni ronkiti ɓen ɗon na comprimére kelɗunde ɓe sanni wona dollar ɓe sanni wona lekki na teddugal na ɓuttu kono ɓay Allah wi ɗum wonnama mo juutini barɗe o ɗuytay doole ɗen ɗon ɗum ayan koye wa man wonɗo on nu'ammirhu nunakkisu fil khalq na ɗum na Mohamed Ali Cassius Clay tawata ko joge si daro kono si ko Allah daali ɗum ko wi konko ɗum martata joni noon ɗin ɗan gurdanɗa e ɗanɗa fof muɗum ko gurdan ronkere Qur'an sendani en addi sagaraji gurdan ɗan Allah subhanahu wa ta'ala daali Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba o yo tagi on ko looɓe boboyagal ngal o ittoge nder loyere waɗi ɗon doole o itti ɗon doole waɗi loyere e tuuri joni noon ko luttiti ɗon ko o kelɗuɗo sattuɗoɗa pallitotoɗo cikko joɗoɗa rewto juso tati Qur'ana honko yaha yimɓe ɓuyɗo ɓe faasi ɓe gongi ɓe palliyat gite ɗe partinike ɓe rontino ɓe ɗanore ɓe ƴettu ɗum Qur'an ɓe ɗanto joni par ce que ɓe nawyi ɓe ronti a waɗi ni ha gasiya a waɗi ni deftere men a waɗi ni a yi'ani ko sa waɗi ni yiyata fof ɗuytike gite ɗuytike fof ɗuytike on tigi fof kiti kabbajo seni ɗon joni noon ko on sattuɗo kelɗuɗo ɗon ko on Allah faala ko on gaynanta dina kan goɗɗum ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti dina kan jonni sukaɓe seede mum jennanangal annabaɓe fof hari ko sukaɓe ɓe foppa ha hande Allah nelani nayeje ha hande mo nela noon suka o nawide annabaku ngon so yeeyi Qur'ana seeɗa kon tan o nangi en masa wona annabi Yahya Allah daali ya Yahya khudhil kitaba bi quwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya annabi Musa walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin annabi Yusuf walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin annabi Ibrahima qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim annabi Isa ko duuɓi 33 o jentinoɗa dow ka plein jeunesse yagal makko ɓe fof maɓɓe haali c'était des jeunes ɓe fof markuɓe kadi l'islam on ɓen fof naati ka nder histoire ɓe fof ko sukaɓe fuɗɗore ashabul kahf innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sen ari ka nelaɗo Khalid ibnul Walid haɗi ko suka Amr ibnul As haɗi ko suka gouverneur Seydina Omar Misra émissaire jo Seydina Muawiya hakkude makko e Seydina Aliya Amr ibnul As Khalid ibnul Walid yoni en ko haɗi jihadi kon ha nelaɗo wimo ko kaafa Allah kanni Sayfullah telemma sengo ka finansangol dina kan ko suka ɓen kadi hari ko Usman ibn Affan hari ko Abdurrahman ibn Auf hari ko ɓen kadi sukaɓe telemma sengo ka gandal fiqul islamia ko sukaɓe kadi Abdullah ibn Zubayr Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar ɓiɓɓe sahaba ɓen ɓeɗo kadi kadi ko suka premier ambassadeur julɓe ɓen premier ambassadeur julɓe ɓen ñande o noma haade o heɓal 30 Mus'ab ibn Umayr
e sifa ɓen no fof. Ousamat bun Zayd à l'âge de 17 ans o dirige l'armée julɓe ɓen. tawi mawɓe pusno ɗon no hooyinni no falano hendagol ɗum on tawi kanko gayinta e sifa ɗum ko sukaɓe tum wonno yanganiɓe kaɗo diina. jon noon rol suka on fof no hawtodiri e aya goto Qur'an. mi janga e aya on ha gasa mi enimira mi sarhata. kala ko humpaɗon e fii ko honno suka duwa waɗande l'islam no e nder on aya ɗon. Allah dali hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Premier rôle suka koyo debbo o rondo o yoɓita Allah nema ko Allah moƴƴi e makko en so gayni o waɗa ka dekkere kadi o yoɓita Allah kadi ko Allah moƴƴi e nen makko ɓen makko kon kadi. tekke ɗiɗi rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ko ka rondoto Allah waɗanma kon ko Allah nen ma kon ka rondoto nen ma e bawen donc ɗon ko janngugol diina kan andaka rewa Allah. À partir de là, un jeune musulman n'a plus droit à l'ignorance, à l'analphabétisme. Suka julɗo mo janga ɗum no yersini. Parce suka julɗo ɓena venez par là ɓe taw accidanni o ani nanta ko o wolta ko a suka julɗo ɓena venez par là suka o wi'a taw accidanni o de nanata ko o wolta ko duwaka ko taw hara ɗawa e français ɗawa e anglais ɗa maîtrise arabe ɗa andi ko fewndi adna o tawa na maƴƴinteɗo ɗum nodda faaba ko ɗum wiyete suka julɗo. aranu ɗum ko janngugol anda diina kan wotininna Allah subhanahu wa ta'ala rewa mo yettanemaji makko ɗin ko ɗum woni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. ino ɗo rôle ma kadi oɗo rôle ma wotinɗingol Allah rewa ma ɗofto nene e baba ɗum na amalan salihan gon ɗum kadi amalan salihan tardahu koya nangu meƴƴe nanga goɗɗum ko yimɓe ɓe wiire albarka an kadi jakkata ka aduna ɗon. ɗi ma wona mécanicien joma njulajo ma ɗum ɗo fof mum do haraɗa nangi goɗɗum naya won ɗum suka wi ji andanɗa hoorema kawi yo wi albarka. wiyatake kuraji ɗin kuppi noddeɗa a jangapi ɗum. wiyatake oto ngal paani noddeɗa a jangapi ɗum. wiyatake ɗen mankiri ɗo mbuuɗi noddeɗa a na a njulaji pus an ko tuma ɓeyni he ndaaro noon ndi ñiiri lannata koye on say ɗaɓɓito heɗa helloɗa ha gonga ɗon wa an amala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. jomba ekkitoɗa dankagol famille e ɓeygure ne aɓe nede l'islam. inni tubtu ilayka tuuba artaka Allah noon wa inni minal muslimin wona neɗiɗo jebbiniɗo netiɗo. ino rol suka on tan on nangi e nder ka fewno ɗo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. abono ko sen oustas Taibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendomo wona ko sati a waɗiray suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengol le vidéo ɗo ko spécial fi bayana oustas Taibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonoto.